And finally, the ongoing beef between Diana Asamoah and Papa Adom Kyei no. Also, Kwadwo Nkansah alone, Edna no betumo. Now, at long last, the almighty Jonas, the king of all map, Asamoah, Akodru Nenu. Beef Rakodru headquarters. They go to headquarters no. Twene Abibo Gumbi, and also permit. Ejano, Akofa Kwadwo Nkansah alone home. I may be a concern for Papa Adom Kyei so any Philadelphia food in fact, Kwadwo Nkansah. Twene Jonas won sembi e ka kire lewen me ma nchire mu no akire wadwe amame e wo comment section aha yi Penyah block media me so say need you obe like video no da ma subscribe button so na be click bell notification icon for latest update na be kire wadwe da ba me e wo comment section me so so no a share video for so enya bi ahye etenyo the ongoing beef between Papa Adom Kyei the prophet of God on this prayer materials and items and of evangelist Diana Asamoah no so okura Bible. Prayer materials versus Bible. Why never in here? What does it beef no? It gets interesting every now and then. Just say, I bet there. Bible versus prayer materials. Bible versus Empire Academy. Here is a video. Now before na air course one. Ana Kwadwo Nkansah lewen. On the say Papa Adom Kyei and barrister. And Nkansah ba Philadelphia mu no. Wa be the spokesperson for Philadelphia movement no. Say obi criticize Philadelphia movement na. Eya Kwadwo Nkansah lewen. Ena ebedin do kwan ebos ebekon it efe beef wa just Adom Kyei ene Diana Asamoah ekon no Kwadwo Nkansah alone ebeji beef ni bo so ene no ba life na life no fan spare okay can I tell Diana Asamoah ema ebi ko fa Dr. Kwaku oten ho ebi ko fa no ho enya simkuma ema no ko sa ada no be fa MPP fo no ho ebe bo na adwen kakra ekire wo mu na aduwe na Kwadwo Nkansah alone eye no eno na asem no akodu Twene Jonas anim no se da bi Kwadwo Nkansah hwe bibiye Kwadwo hwe bibiye na wan hwe a ube kai esu amse Kwadwo Nkansah ni afia so asinega fufufu no de ntokwa bom Kwadwo Nkansah lewen tiemiye amse fufufu no se ona na efidu tiemiye bre ho ase na de wo ye no emwawo kwase mpanyin na odi na chi na wo ntokwa ma no onim se oya kronfo munyina na mo ya kronfo no munyina na mbo krono no Adom Kyei dua Yesu bia nka nche no so bolo 1 cedi no turn 1 billion 2 billion munyina mo ya kronfo oni agrada di also Adom Kyei dua kwase mpanyin oni agrada difference wan oh enti minim se azana oye na o ma usika ni bidi no ntina da bia no wagimi na o ba beta na chi na mo be se lewen fa bi nyansa na jagimi no and I say, who did Diana Asamoah Diana Asamoah Jimmy mum dear, but only Adom Kyei and Yan to quiet therefore lewen. Adom Kyei a palasitamo cronibi. Confanchem wedan in Tiama and a microphonia the other. Anti Chon free a chrono so for one Naja has your entertainment because we entertainment person. Naja said that be a many a cron for us of 4 years, many Adom Kyei a bua obu nipa fasunti and your mobile. Or the Maya Fico group Baomia, I say Baomia, Bosse Baomia, be winning election. Nina Azan Baomia Quasieta Musica the command. And maybe catch them say election, Mammy at Wama your mamma, and I'm named your mamma and Swedgy. Etiana your mama mouse wejimi. I don't know mammy at Wabamana. Alcobona and Abua Kevin Taylor was champagne in the pass, or mad that and could also be deported to me 24 hours. I owe Jimmy, our son say Sikadema. I had a far immigrant criminals be Gugana. Or did the Akati private jet him, Eddie Blue private jet. I won't mean to your nurse for won't mean to your teacher for Quasiasi. And to me, the honor opposition because we're Jimmy. So, LT. Nipa ni akronfo na da bia oni obi nya problem a wo se meba ba be defend the kronfo na Adom Kyei dua we kronfo Yesu bia nka nche no e krono no obo Yesu ba hemfa na no ton so obolo oh you are Adom Kyei dua is just a marketer oye so obolo marketer oye dwadini a obetena dwam aton ni so obolo no na o se da bi ma memfa krono nka ho entime na ne so fo ntena so dem na menzan kofo se so bolo nyankopon moja Yesu moja na mentoma nkofo magimi ena omo magimi no so da bi omo koto na kwase akoto ye no
to me wo me ya adwuma nka wo call first wine no se nka wo ha wo na Jimmy for adada se sanfa osika beto abra wo nyansa bo wasika na no gu account ma obeda ni sika ni wa Jimmy Kwadwo Nkansah lewen masa one Diana Asamoah Adom Kyei na se muntimi mfesi no a munyi MPP mfrim na MPP de ene MPP fo Akufo nyame nhyira no baabi obia Akufo mampani dada Akufo nyame nhyira no baabi obia hai Diana Asamoah di quotation na hwemu odi quotation na wo se yenyini mfiri MPP na se wo time a wo kokuma wo hwa wo 19 bi ade ko eso so mo je o mampam ene wo so wanya sika wo mu nipa okasa kura me bi atia Dr. Kwadwo Otin because of sofu obi nti na Ghana ya jimi o Ghana pew ena yetimi ya respect sofu chain businessman wa bodam wana ga jos America ni Europe ye de sofu obi na chichire anase ye de religion bi na chichire ye de businessmen na chichire wo man enya sofu onu akreti adwuma I employ citizens ye adwuma efidi o mabusuafo ene obi onu so akreti onu so company diji ye sika free ni nchen mubu asofo echen businessmen e okrom ha because of Jimmy enti it is a won't face Diana Asamoah MPP fo free na mahama no amoye campaign man no he ensem na ba omia kase oba obeye no anase waye dada no na mahama condemn se sa niam ni nyina nye enemi no mienu se ye beka no kore pa mahama ba omia policies na wokogina platforms so a oka mania wu mafere na enye Ghana na nkwasi asem ne niam ahai eye tan kora eka wayosi wo ho itimi beye campaign se koto abama asumasi na udi na chi wayosi na muhui timi be bigga kwesi na muhui hwewe no mo timi be ka cho se koto abama efama nipa asumasi elidu se koto abama efama nipa asumasi na matima kwa koto abadia ma dondo mani mahama die no wo ye afa de se munyina magimani so abubu aka musim afa mu hu se mode sobo no bon mu hu sa de ne nye na mode sobo no kwa akobo otumfo kwase ya Nyankopon bekum nyina ma akomako otumfo se tutu nyame ahyira no ena sa mo nkwase ya tribal politics na moye no asante ye o man ya Nyankopon ahyira no wo Ghana ha so ya santini kura o tan santini ye mfa ho ye de ye ho Nyankopon ene ye da no ye yi Nyankopon firi wa otumfo ye hu obia ne ye hu mo nso ye mfa mo na otumfo wa me se me kwakọ mampani bi wo ba bi me kwakọ me mampani me do ye dan o shemra no ene mra de se o me ye Ghana ni wa shemra ne da ho ba me se buo de me mfa me respect mampani bia okrum ha agi se ba omi apẹ any Akufo ne mampani kufo because omu policies ene metuma ni hwe Ghana se me hwe Ghana MPP for policies na mi hu NDC for policies bia ti denti na wose sankofo we crank ye ma omu chance okrom ha na Ghana for me so ko nkoto dwani moto aba ma jondoma ni mahama ko nkoto dwani mu asere bone fache ni wadi ewu na me ka kire eti mo na ye mo dese mahama wa wi ni yi na 100,000 votes per no de kan ho mo de sama bon 100,000 votes per en wo de kan ho eti we no ne kire se yen asantefo ye ne yen pia nkoto aba no na 2028 election ebeje mo nsem wa Baumia be set a record in the history of Ghana politics ye bema Baumia set a record e bi nsi da e okrum ha because ye hu motiri mu po nyina mo ma asantefo ye hu na 2028 election no ye be shock nipa okrum ha sei ye beto ni boom ai me nananu mo mugu dem nyine ye be sisa o magu hwi ma ko to fama Baumia no ma mampani no onye Ghana nsi ho no si awako kanto ka Twene ye ne the Bible no amomo gidi ne ye bomo ave na mo dwane wo kwa ye de anyi wo ko kufesi Diana Asamoah si agimi bedo fu me chiawo ya fra me evangelist can fresh ebusu amesra mo fa video we sei entage Kwadwo Nkansah lewin emfa mame lewin menua na sero ye tu fo ya ti na so anhwe yie na enkofo bi duoduom a wani beba ho so no na wo waba fom obedwene ho a wonte ase
afi ebe kakra o posti bibia obi akwanhwe enipa ebe hwe eketua bi ebebu abam ama afi ye ntonka biu Adom Kyei a se wo ntokwa bi ku alewen enye one sese okokon wo de wo ya sole ba okọ asole a wapon akwatena office wabom paya fo adwuma ho enti Adom Kyei a ntokwa alewen enye one sese okon woni na honom kojo sika odi o business lewen sika a odi o business eye benkum ene ni fasika ana odi o business wanhwe a wano kasenti ada se benkum anase ni fasika no emu ba ko bebo e basa e bema o business abafom lewen ma wani na ho ma me ka se bu ntira lewen social media ha sei titiru YouTube bloggers no edoso pa na so na bloggers mi yenu bi wono mu a tem bi a me ken fresh me hu omo post no na me pentem ekokohwe edi ntia na omo ye no kwafo ni odi nkan eye Kofi Adom anwanwani still na amda so pe na asem enya asem keto akora ni watoso yenu na eye kwaku menu edi ntia na me pe o masem se o se Kofi Adom anwanwani wa ye video na wodi ato e bia obe pictures anase caption pictures na odi ato no obehwe no na bia obi kuta ba a odi bo obi tirim nti uhu abekas a ede na asie ma me pentem enkonkohwe obeboso abehwe no na eye saa na tie obi di ababu obi tirim ana okasa fa no di pictures na to no nti ohwa na won se ye waka nokre wadi nokre amoni age saa na kwaku menu so etie nti na me hu mu post a me pentem na makwa akwohwe mebu ebefu kwaku menu ana me dwa kwaku menu ewo Abraham hu se kwaku menu edo NDC eche na santeman me yi kwaku menu man mampe na asem bio ewo Abraham hu se wodo NDC che na santeman NDC nti kwaku menu kaseti ya na santeman eho na hu se dabi menua na adwene asei lewen ebi no ahyase a wo ye ba no ma wani na ho eye Diana Asamoah eni Adom Kyei ana enya emfa nkofra NPP fo na Diana Asamoah wanya pani bia wa NPP party nim lewen afetie opa ma Adom Kyei enkanche ne nsole manyina se ema obi akra nto aba ma NPP se omu bedi nkunim omu bedi nkunim ye nyina ye hu ebra omu ye campaign o pani Adom Kyei akro na tade fitaa no gu ba omia so ankwa nkosi hwe eho krosa ka say it is possible onumbo kra so kan bi ankwa nkosi hwe ntimi nwa lewen wo ho na medwino enya asole no kodo na wankasa wonim say bi kuma wudufo na nkasa 90% omota e ka won kona kwa abafom wonim wo hu entinam sim woni na ho no kuma wudun ye nnanim say agu eyewo ana wo bo ho meden say ebesa apagya biu ntini wo ya ese amanfo ahyase do o ma no esi usui eye nkofo bi de e ka nkofo bi nko na nka wo ye hu biu enti Adom Kyei antokwa lewen enye wasem o ha ne sei o sa akobo ya akora akobo Dr. Kwaku wadi woten din eno so fi hini nyame ben afa de mu sum ni eno nam dwene ho amente ase obi di Adom Kyei atema na lewen waso kamna eno so ha ne sei wama wodro bi ana wama wodro wama otumi bi ana sei ana also pa contract waje e wono ho eno no se obi di na tema osoko na ekokanta nipa na na lewe mepe wasem wati ase ano a e ba so no edoso amanfo 19 timfom e bia oje Adom Kyei ampa igodi se bibia entumi ohwe kodo heye na osofu pani Adom Kyei ono ankase o kan se bia simple bibia ne ho no baye bia ne ho hunhun bia ne ho menu mieru nyina ya TV nanso tumi ni baye a o se no nyina na oton so obolo se epamo ho mone lewe ma wani na ho no mo entokwa na wo kwa amanfo do ma no ba so amanfo do ma no ba so no mese wanhwe ye be kakra se ne kwaku menu ehu ye mehe no sa na MPP fo nyina la kwadwo odo asem ko mo so a wo so ohun enye wo makono da enti na me bu be se bonkum eni ni fasika NDC eni MPP echitafo ni nyina sika uhia enti hwa won kasa ye mu yie me kasa me mpo asma na me boa ba wo ya ma ho aye hi wo ya ma ho aye hi na Dr. Kwaku watin dia wo si de kobo ni din say o kwa akoma na woni so o Diana Asamoah kon radio station so wa fa na dwuma wo no mu ana
ana Diana Asamoah oye MPP mpanimfo ni bia Until we mesro my video we can wa twice anam dia ma say twon wo free san tokwa nim na bom paye fa wo adwuma ho na wo kuma wodufo na nkasa no omo mpai bo nyina na se wo nkahwe fom se brim yenum na ye bom paye ma ba nya wo ye asa wo ya me wo se da bi asa wo nye papa ntimi nwa Kwadwo mesro enkokon tokwa ni biu na se si antokwa akeka yi edom ni heat ya eba no u mistake Philadelphia fo nkwa na be ho movie ona bon se wo ya hwe fom enya bufo kwa so utie beboa wo ma osopani Adom Kyei ankono ntokwa anamunum sa sole so obi di asole atem na mososo so a na asole no eguba mosum ya sole mosum nyankopon okay osopani Adom Kyei akra de se be enya Jesus no osom no na so ekuo na modwon no so obi di na no esimo so na mo yoma dwese mosum be so a na egu ne ba ema mu ahoden ne yira obi ahu se mo kra se mu nye obia Until when Muntwa so katro osopani Adom Kyei ase obi di na tem na so gidi se nyame adwuma no wo ya onkena no ntum na bibia na lewe waso kam na me wo de kra na eme ya na waso kam na se wo respondo eno sa na ayedai wan hwa sika wo nyam ni fan de ne bebo ana se bonkum de ne bebo ebema wa bafom Kwadwo meseme mpa bo nyina so obekosoro kra chese ne otie na so ye hu obi a wakosoro a chese ne otie bibi nti wasa bafom enya sa na ye pewo enti giant tokwa na okokun social media ma Adom Kyei no na se nyankopon nkasa no som na onyankopon be kono ko ama no message of dwuman season work osofu pani Adom Kyei ne bre na aba akaketo abi ne yenti ne di bio sa na tie otwunumu ne batene ye pe ono so bayira sa na tie ono bokura de asofofo ne nyina so ono na anyini opa man be se 5 years and 7 years e kan age ho obekuta koma na afo tie kire hwe nkwala no ti Kwadwo jai dede na wo ye no wate ase na afi bom paye fo adwuma no na ye nyina de mpaebo etawachi anya sa ase na Ghana fo ni binom e de wo ma no ahyase esi ho no obebo nsem afi efi asase na ga me amenua ba Kwadwo emfo asem nkono so why emfo asem nkono so wan hwe na so ko ekaka NDC ne MPP ana se MPP asema ade amenua ba afia ba no bi no ho ya from evangelist can first lewen utie beboa wo abusuafo Mame Diana Asamoah ne Philadelphia fo ntokwa mo a mo ntiase no ene mo nye bre na me nkyere mo ni nyina ase kwan a ntokwa ne hya ase na de tie nya ne se mo bekai a 3 months ago se 4 months ago mo kai boxer bi a okokun ntokwa a ne pants na ehye no na ode Philadelphia sticker aboneto ayeko wi ase ne opponent ne bo ball ne fimfram ma olusuye wi ase no de kwhye referee ni se referee na amana lose the days later Mame Diana Asamoah hu video no true on the preaching si ya wo ye wo NG ya o two boxer ne for say as boxer de eni ko ase wo de wo ho to so bolo sticker kosua kokko ne nyema bia so as boxer de o physical fitness in hianti no e wo se wo be ukokuntokwa bia na training na ese wo fa serious na training hard na nye sa anything else apart from training the hard training be lose Mame na sem wo kan ye ani omo obi ani na Philadelphia fo ekobo Mame Diana Asamoah din edidi na tem ne yi na Mame Diana Asamoah sesa ene em so me use Bible na me de aborom tintopa na sase nyina ani na me ya se de ekoso nyina achi no omuni di atem aboa kwasia aleluya begia so ma wo di atem ese Mame Diana Asamoah ya atasa le wen no ka kire Mame Diana Asamoah se wo ya atasa ewrade yasi paadi le wen yeska na akodi boto fimu a wo ka kire Mame Diana Asamoah se wo ya atasa mumu di atem aboa kwasia Mame Diana Asamoah no ni atem aboa kwasia no wo de Bible no wo de burom na ntokwa no ade ye me ya wo nyina ye se Mame no ebekasa ya ahwe ne comment section na se le wen so bekasa ko comment section na se e kire se comment section ko no kura no hwe comments ya manfo de be kire se Mame na re ne fight because Mame ne bekasa na ko comment section wa o mu nyina ta Mame na chi u ko le wen ho so no so bekasa na o mo so comment section mu di le wen atem
Tia tres na le win ade e me ya wo mu ni say comment section mu deal won atem le win won ntimi nkenkan na wo hu nsem ankofo ka che na nka fight no wo jai kura dada ka wo jai fight no kura dada comment section ho ma me no wa win bout no wo na die ekosu nyina echi die ekosu nyina echi ma me no wo ndi atem na wo di atem na abuwa na kwasea na mo di MPP fo ye de be fra mo di MPP din bam ene ye kire mo se de bi maame no onkuta card onye card bearer member onye general secretary no nya yinti no so ma fo foforo a ma mo fa ma MPP ena mo dina ona ai ena platform na o gina so preach na hefo platform tese obi ahu nye mahi se sa MC na o so se MPP no NGO FM MPP fo dia nye NGO FM na okatachi afi fatna so a ode ono ni aban ya wabai eko a tawantawa ba ya omumi nyina papa mu gya adwuma ye na wabeka se na entokwa we ade ye medani se for the first time mo hu se bibia si a yenye na MPP NDC ukọ comment section ho a obi atai ma Miss Diana Asamoah Adom Kyei because ye see Bible ne see Diana ba na be mi ehu Diana na nso ye kali afanu mi nyina preachings ya ye hu ni se maame Diana Asamoah aba no na ye abapa ti wono na esi amanfo ye de eternity wo hunti atiefo na maame Diana Asamoah boni a wa yin aniu se ode afutu koma boxer ne se mo fa ne hu ko to bibia so ne mu o mteki ni training serious so wo kokunto kwa bi enu ani ena o masha se budi ena ye nto aba ne ye nto aba enye free education na dia ba ma wo ba nkubi wo Philadelphia ma oba nkubi President John Dramani Mahama ni free first year tuition fee na wo cover no so oba ko university bia enkonko gibi pad na wo chiche no oba ma oba nkogibi enzemu be no na mo de ka asemo na mo de abato na threaten aban mo de abato na threaten nipa wa bra asemo enye political party asemo tietifo na ntokwana ase ene na yi nyina enamde amamu Sira wadwe mame e wo comment section aha Penyah Block Media.